बीजेपी की लेंगाक्लोई सिंह दिल्ली दा समोन तौख्रे दिल्ली दा पांगथोकदबा हाई कमांड की मीटिंग अमदा मणिपुर की अनौब चीफ मिनिस्टर खनबा याना लेरी। चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बीरेन ngarang रिजाइन तौख्रबा मतुंग इम्फाल की मरुओइबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स की अकनबा सेक्शन थौरांग लौखटपगी ममी साउना तारी। अमदी मणिपुर हौजिक ओइरक्लिबा पॉलिटिकल की अहोंबा असिगी मतंगदा कैथेल फंबी इमा सिंगना मसा मसा की ओइबा वाखलोल सिंग फोंगदोकनारक्ले। खुरमजरी ISCOM मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबिरिबा ख्वाइ पुनमकपु तरामना ओक्सरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी। चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बीरेन ngarang गवर्नर द रिजिग्नेशन पिसिनख्रबा मतुंग बीजेपी लेंगा की MLA मिनिस्टर सिंह तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा कैंप तौदुना लेनरे। ngasi ayuktagi haugani tauramba taranithoi suba manipur legislative assembly की 3 suba session hauziki oinadi pangthokhiroi haina governor na thorakpa anauba order amada lauthokrabasu MLA minister kharadi ngasi assembly da punduna makoigi oiba mifam famki mifam aduda kari karamba wafam singkhanaki haibadi chapchaba khangba ngamdre adum oinamak party asigi high command na BJP gi MLA sing samon tawduna tha asigi tang taranithoi da pangthokadaba meeting amada sarukyana bakhangan khre hairi high command ki meeting asida manipur gi anauba chief minister khanba yana leiri। नाकल अमरोमदा ngarangdagi manipur da lerakhiba BJP gi north east coordinator sambit patraga minister wai khemsan gangase imphal hotel da unaduna wafam kya khanakhre hairi sambit patraga unaba aduda kari karamba wafam sing khanaki haiba sabsaba khangba ngamdrabasu anauba chief minister khanbagi matangda khanaramba yai haina thajanari sambit patraga unaraba matung minister wai khemsan na paumi singda phongdokhibada manipur gi anauba chief minister khanbagi matang asidi BJP gi high command na munna khanaraba matung da lepakani high command na laurakpa warepta BJP gi MLA khudingmakna ayatpa amata leitana saugatminagani haikhi। Now the problem we facing is how to bring back dormancy. As party system of the party, whatever the party high command decide, we have to accept it. It is not matter that who will be. These are all. I mean, you may hear from anybody, but whatever decided by this high command will be accepting all the members of the. Chief Minister Nongthongbam Biren ngarang tarit suba assembly session haugadaba nongma khakta ngairaba matamda khanghaudana chief minister famdagi resign hek taukhibadagi hauna state assembly building Raj Bhavan VIP quarters singamadi kanglagi koibada security force ke kanba section thorang lokhotpagi mami sauna tari panbaya badi ngarang chief minister na resign taraba matungda manipur gi political gi oiba fibam asi hanadagi hena sarang naba fibam amada lakhibani maikai kayadagi tongan tongan ba wakhalol kaya phongdok naringai marak asida pamdaba थौदोक सिंथोक्तनबा हाइदुना सिक्योरिटी की सेक्शन थौरांग असि लौखलपा ओइरंबा याय हाइना थाजनरी नाकल अमरोमदा मसिंग यामलबा सिक्योरिटी फोर्स की कांगु सिंगना इम्फाल की मरुओइबा मफम सिंगदा मिकुप नाहुम सिंगना ngak sinduna laiba asina manipurda president's rule la kadawra bra haibagi asoba wahang ama suthorakle। मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बीरेन ngarang गवर्नर द महक चीफ मिनिस्टर फम थादोक सरगे हाइना रिजिग्नेशन पिसिन खिबगी मतंगदा ngarang numidang कांग्रेस MP अंगोमसा बिमोल अकोइजमना मणिपुर की मियाम असि मथौ निकथिन खंगबा लेंगाक अमा डिजर्व तवी हाइना नेशनल मीडिया अमदा फोंदोखरे MP बिमोल अकोइजम नमखाता न फोंदोखिबदा मणिपुर दा हौजिक ओइरक्लिबा फिबम असिदा प्रेसिडेंट्स रूल थंबगी अककनबा ऑर्डर अमा थोरकपगी वफम दि लैत्रि अदुम ओइनमक चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बीरेन गी रिजिग्नेशन लेटर अदु गवर्नर न एक्सेप्ट तौरे हाइबा पाउ अमा तारे
Pau asigi matung inadi hayengdagi hauna pangthokadawriba Manipur State Assembly gi budget mifamasi null and void oire haibadi Governor na samon tawkiba mifamasi hojiki oinadi pangthokkiroi haina Governor gi maikaidagi fongdorakpa leire Pibamasi da hojik mara leitaba mioi kya leikidaba amadi mioi lising kayana lanjena duna relief camp singda awa maisa khangliba sing asigi khallagadi awaba mayok nariba miyangi damakta hena matik saba lengak ama leiba tangai fadre haiba asimadi mayek sengle haiki. Initially, I was skeptical whether it is fake news or, that this drama of resignation has happened before also. So, but it seems that it is true that the governor's paper that his resignation has been accepted, that paper has come in. But whatever it is, I think the people of Manipur deserves is a responsible government who can deal with the situations, because it's an unprecedented chaos that we have seen subversion of all the propriety of constitutional order. The economy has been destroyed. So many lives have been lost, and thousands of people have still been languishing in relief camps. So we deserve a responsible government, and I think that's the first thought that I have. Tomorrow we are supposed to have our assembly sessions, because you have to have this within 6 months. Period as stipulated in the Constitution. So I've heard that the Governor's Secretariat has confirmed. Maragasida Manipur Paliba BJP lenga ki lusingba Nongthongbam Biren Chief Minister Phamdagi resign tawrabanina National People's Party NPP na NDA Alliance asida amuk hana saugatlagani haina Khetrigao AC MLA su oiba NPP gi working president Sheikh Nurul Hassan na phongdokre Nurul Hassan na paumi singda phongdokhibada Nongthongbam Biren gi lising makhada Manipur gi irang asi loisinba ngamdana leirakpadagi NPP na lenga asida saugatpa tokhibani Haujikti mahak resign tawrabanina Manipur da makha tana BJP na lusingba anawba lengak ama semba matamda party asina su makha tana saugatlagani NPP hairiba political party asi center da paliba NDA lenga ki alliance amani maramaduna NDA alliance ta mapung oina yauriba BJP na lusingduna Manipur da anawba lengak ama semlakpa matamda party asina su makha tana saugatkani haikhi Haukiba kumjali singani kunhundoigi megi tang ahumdagi hauduna Manipur da wiri batang dulai tadaba phiba masigi marakta matik sadaba Chief Minister resign tawgadabani haiduna khwalau kya laukhrabasu matam kuina khangduna leiramlaga tongan ba hiram kayagi waroisin kharadi soidana purakani haina khawrang na ngainarakpa assembly mifam Nongmata ngairaba matamda Manipur gi Chief Minister na ikhang khanghaudana resign tawrakpada kaithel fambi ima singi oiba tongan ba wakhalol sing phongdoknarakle hiramasi gi matangda aikhoi gi staff reporter gi paudam ama Hauzik Manipur gi leriba situation asida Manipur gi Chief Minister oina leibiramba Nongthombam Birena ngarang resign tawkhibagi matangda ngasi Kaithel Phambi ima singyoiba kari mot leibagi habadu mayam punna khangminase ima khoina ngasi lakchari je ngarang Chief Minister na pham resign tawkiba loinana assembly hayeng da ngairakanda pham resign tawbagi matangda ima hoigi oiba mot kari leibage amasung Chief Minister se kanana oirakpa yai haibagi thajaba leibage habadu kitang thambiyo Koida sumu khanjabada hoje Chief Minister resign tawbase hauji ki oina di yamna matang chade tawsu tawhandingde Madam the Chief Minister Honorable N. Biren Sida resign Tauraga Kogi Manipur Girang Solution solution for Kadi Hibasinatri Haba. Council Minister or MLA Lady Babayam Sida Chief Minister Oigadova Yamna qualify with the Quita Sunkanza, but Amata Buyageta, Amata Yaude, Adubu, Pia Lakado Sharapudi Sas, Oigera, Amoigera, Ama happened at the Pia Lak, the Begi, Wadi, Oidigo. Madam the Kaino Pia Laga, the cookie terrorist ma'am, she's a talk of say, a quick Kangi Boko. Kaido settled force ma'am, the boy is high like Ravanina. I don't know get Hannah showed them, but Drama ma'am, Tauramina, a my matai bakwidi. To go on the pork deba. I don't know, has you got the way machine, Brazil teaching, money, Maga, away from the Tauramina, quick has a telegraph. Moina. Assembly pham da wigi yai thoi se moi gi manung da law ma leiba male yai thok podo moi na ne amarom da thaidoi ne ba se khoi ma mayam ni yaning de cha ba se haibadi basant kumana oi bana matik cha dong male tasengna ama resign tawre lehauri ba sida moi gi majority oina palhauri ba singna simana oiraga di khaitang nungsiba lei oiraga da ge ka haibsia ima gi oina di chap mane
ahunga aniga tinsinaraga manga tai mariga ma tinsinaraga su manga tai haiba khongpam ni chap mane athoi hel lekte amana orchu same condition da laini any atopam na oire dana khitang khandaraga ikai khangdai kangkot padu tobino phajana taunana ba wakholon sum hana leiramdrachu sum thokpiraga ore kador mi do maduna marebak nungsiba manipur jati sigi I asengba maitai I asengba oiba amatang di yaubidana isorda thauniraga madu ngambani pa ama chongthoga leibak se amtang kallaga chief minister oiraga leibak se puba ngambagi chayeng do tawbiu haibo wafam se thamning Manipur ki chief minister oina panbiramba Nongthombam Birena Assembly nong matangai rakanda resign tawbagi matangda tongan ba paudam kaya kaithel phambi ima singi laktagi tajare matang asida no confidence motion thangalakani haibadagi akiba leibana maram oiraga maithiba nangadabagi sharuk resign tawbana fare khanduna resign tawribara natraga kari karamba lalong leibage kari karamba hidden agenda leibage haibagi matangda tongan ba mod kaya kaithel phambi ima singna thambikre mod singa si laujara batungda kanana nauna chief minister oirakpa yabage haibagi wahang hangluba matamda tongan ba mod kaya thamlakpada natana matik chap amata yaudi haiba wafam kaya amasu thamnaragli tongan ba paudamasi puduna lakchariba Silky Chanambam ISCOM News Imphal Imphal East Moirang Kampum di Angom Lekai gi manakta leiba mafam amada chahi 19 khakta ngairiba naha ama sakhangdaba singna nongmaina kaptuna hatlamlei leikidraba naha adudi Moirang Kampu awang lekai dagi Laistram Malem nganba apokpa el ibomsa kawi hairi thaudogasi Malem nganba amadi mahaki manau nupa thokpa amaga lambida chatminari ngaida thokhibani hairi Laibak fabadagi manau nupa adudi mafam adudagi nathokduna senki adum oinamak Malem nganba nongmai maruna panbadagi laikanaba ngamdana leikidabani hairi Malem nganba bu kanana kari maramgi nongmaina kaplambano haiba sabsaba khangba ngamdre Thodo asigi matangda pulisna case ama lokhatuna January basing phanana bathizin ba hokre hairi Thasigi tang nipan da Thobal district ki kakmayai da leiba IRB outpost tagi khulai mapan lut tawkhiba adugi manungda khulai nipan amadi recover tawba ngamle haina police tagi fangba paw amana hairi paw asigi matung inadi khulai lut tawba lakhiba sakhangdaba khulai paiba sing adugi manungda mioi amadi phahoba ngamkhi pharaba mioi Moirang Purel mamang lekai dagi hizam Ningthem Singh chahi nifuma panadu tungda wahang pahang satharaba matungda maha KCP ki kedri amani haiba khangba ngamkhi makha taba wahang pahang satharaba matungda Manipur police ki kangbu amana ngamu khong singkhong da thiba khumba ki thabak sathabada haiba khulai nipanadu recover tawba ngamkhibani Manipur police ki kangbu asina makha tana thibu khumba ki thabak sathabada langa thel singkhong da leiramba KCP ki kem ama thengnarakhiba ga loinana mafam adudagi 9mm pistol amaga konana masing yamlaba nongmai maru sing amadi bom kaya fagatpa ngamkhi hairi Sahi ani fazilaklaba Manipur da thokliba lal asida Bisnupur district ki Kainau gi miyambu asoi angam thoktana bangak seliba Kainau thongthak maning lekai da leiba VDF sing asibum lengak na lothokna bo khonarakliba si lothokpa yaroi haina Kainau thongthak maning lekai da ngasi miyamna wakat khongjang sangsinkhre wakat khongjang adu da saruk yakiba miyamna Kainau thongthak tagi security force lothokpa yaroi haiba kholau kya su laukhiba ga loinana security force lothokpa yaroi haina thaba placard kya su sizinakhi wakan mifam adu da saruk yakiba W Home Sorna phongdokhibada tamthiraba kuki narco militant singna leptana nomai kaptharakliba Kainau gi mafam asida subnatagi BDF manga khak leiba si lothoknaba SP Bisnupur na honarakliba si tawbiganu masina miyam da hena mi paiba pokhan batanatana amuka hena thawai wahanba oina thokani hairaduna handak Manipur gi tongan ba mafam singda khulai lakpagi thawong kaya ama kanna satharakliba asi Kainau khunja singi khallaga mafam asida di tawbiganu haina mari leinaba singda appeal tawkhi loinana karigumba haijariba sigi ona tainabada kanagumbana tawraklabadi meira paibi sing amadi lekai gi club singna thengnagani haikhi Force of Tupa! Kainau thongtha awang lekai dagi security force of Tupa! Kainau thongtha awang lekai dagi security force of Tupa! Mafamsi yamna hali tana nongmai kapsalakba jaga oibanina mafamsi dagi security force lothokpa yaroi kana gumba singnasu akogi security force tagi nongmai lakpagi tawriba se akogi jaga sida tawbiganu mafamsida kaigumba tawba tabde akoi mara paibi ima event club ki lejariba khongangi miyo singna akoi madu thengnajagani maramaduna mari leinaba authority sing higher authority haibadi SPD sina singba singnasu akoi gasumlaba yamna
ꯂꯥꯟ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯧꯊꯣꯡꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ इरोई सेंबदा लेबा सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमदी असिस्टेंट कंट्रोलर खरा लौनबगी एम्प्लॉयमेंट नोटिस थोखरे हाइरिबा पोस्टिंग असि लौनबगी एग्जाम सेंटर गुवाहाटी दा पांगथोकनी हाइरिबा असि मणिपुर की इरांग असिना अवाबा नंगलिबा कैंडिडेट सिंगी येंगबिरगा इम्फाल दा ओइना पांगथोकपियु हाइना पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट पांदमना थादोरपा सेरोलमना मरी लेनबा सिंगदा अपील तौरकले हाइरिबा असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमदी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट असि दमक्ता अप्लाई तौरकलिबा कैंडिडेट असि चौराकना लिसिंग अहुमुकनी कैंडिडेट सिंग असि अयाम्बना मणिपुर मचा ngaktani सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी CAU की कैंपसु इम्फाल दा लेबनी करिगिदमक्ता गुवाहाटी दा एग्जाम असि सिल्लिबनो हौखिबा कुंजाली सिंगनी कुनहुमदोइगी मेगी तांग अहुमदगी कुकीना मिटै सिंगी मथक्ता तौरकलिबा लाल असिना मरम ओइरगा मयुम मकै तुमना मै थादोकपिख्रबा मियोइ कया रिलीफ कैंप सिंगदा अवाबा सैना खांगलिबनी हौजी की चानिंगाई थकनिंगाई फाव लेजद्रबा महिरोइ कयाना अवाबा खांगले सैरगा सिदा गवर्नमेंट की थबक तानजरिबा नाहारोल सिंगदा अवाबगी मथक्ता अवाबा हापसिनबा ओइना थोकले हौजिक लैरिबा इरांग असिना मरम ओइरगा बाय रोडता चटपगी खुदोंचाबसु लैबा नते पुनमक बाय एयर दा चटपा ताबने असि यौना खुदोंचाद्रबा तंजा असिदा कैंडिडेट अमना यामद्रबदा लुपा लिसिंग कुंथ्रादगी तादना तिंगबा तारी लमदम असि सेमिटलोन की फिबम असि असुक यामना सोकलबा तंजा असिदा अहेनबा पोलुम थांगतपिबा असि चुमदे महै मसिंग तमजरुबगी खुदोंचाबा लौबा ngamjadaba कैंडिडेट कयादी यावबा ngamloidori नोंमगी चरा तांजरगा ला लेलिबा ममा मपासिंगदसु असौबा पोलम अमा ओइरे इंडिया की मनुंगदा ख्वादगी पोत तांगबा स्टेट सिंगी मनुंगदा मणिपुरना अहानबा ओइरे हाइनासु फोंदोकनखिबा लैरबने मरम अदुना लाग्लिबा फेब्रुवारी की तांग 16 गुवाहाटी दा पांगथोकदौरिबा एग्जाम असि इम्फाल दा ओइना पांगथोकपियु हाइना सेरोल असिना मखा तारे मास कम्युनिकेशन की लमदा तंगाई फदना सिजनगतबा मरु ओइबा वाहै सिंग असि मरु ओइबा ग्लोसरी अमा सेमगत सागतुना थमनबगी पांदमदा नुमित मंगानी की ओइबा सेम साबगी मिफम अमा ngasiदगी हौना खुंद्राकपमदा लेबा नाउरेम बिरहरी कॉलेज की कॉन्फ्रेंस हॉल दा चथबा हौख्रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मखादा लेरिबा कमीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की मियंग मखादा कॉलेज असि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन ना सिंदुना पांगथोकपा हौखिबा मिफम मदुदा कॉलेज असि प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर इरोंग कुंजबती देवी अमदी कॉलेज असि गवर्निंग बॉडी की सेक्रेटरी उषम डिजेन सिंह अनीना मयाइतांग लौदुना हौदोखे नाउरेम बिरहरी कॉलेज असि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन की हेड सु ओइरिबी लोइनना स्टेट कोऑर्डिनेटर सु ओइरिबी डॉक्टर थोक्सोम विद्यारानी देवीना मिफम अदुबु यंगसिनखे ngasiदगी हौरिबा मिफम असिदा आकाशवाणी इम्फाल की असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज थोक्सोम जोगेंद्रजीत सिंह आकाशवाणी इम्फाल की प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रायचंद्र चिंगथाम न्यूज 18 की इम्फाल कोरेस्पोंडेंट निंगोंबम नोरेन DIPR की हानगी जॉइंट डायरेक्टर ओइरंबा हौजिकना सनालेबाग पाउसे की न्यूज मैनेजर अरिबम बालकृष्ण सनालेबाग पाउसे की सब एडिटर डॉक्टर खाइदेम अथौबा अमदी हुयन लनपाउ पाउसे की हानगी एडिटर थौनाउजम बिरधजा हाइरिबा मियोय तरेट असिना एक्सपर्ट ओइना सरुक यारी मोंगबा अहनबा खुबंबु नौहौना न हिंगत हन्नबगी वाखलोलदा मोंगबा अहनबा थोगलुपना सिंदुना मोंगबा अहनबगी खुबमलेन श्री मरी उमंगलेनगी अहानबा निंगसिंग थौरम ngasi मणिपुर प्रेस क्लब की थांगजिंग हॉलदा पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की प्रोफेसर माखोन मनी मोंगसाबना अथोइबा मिथुंगलेन वामागी प्रेसिडेंट मोइरांगथेम नाउखंबा मितैना थौरम मपु अमदी लीगल एडवाइजर एडवोकेट nganगोम प्रेम कुमार लुवांगना अखन्नबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी थौरम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की प्रोफेसर माखोन मनी मोंगसाबना फोंदोखिबदा मियोय अमगा अतोपा मियोय अमगा अपाम्बा मानदबा लेबगुम अखोइना इसा इसागी अपाम्बा लाइनिंग चटनरी अदुबु मागी अपाम्बा लाइनिंग चटनरबसु लाइनिंग अमना लाइनिंग अमदा हुनबा हाइबा असिदी अफबा नत्ते हाइना लवी हौजिक हौरकलिबा महिरोइ सिंगदा इपाइपु सिंगना थंबिरंबा मैहौरोल की वारी लिखुल अमदी लाइनिंग लिखुल सिंग ममुत ताना खंगहनबा मथौ ताई BA अमदी MA खक्तदा मैतै की कल्चर अमदी लाइनिंग लिखुल ताकपी तंबीबा खक्तना ममुत ताना खंगबा ngamloi क्लास 10 की मखादगी हौना मैतै की लाइनिंग वारी लीबा अमदी कल्चर की हिरमदा तंबीबा हौरगा MA फावबा तमहलबदी ममुत ताना खंगबा ngamgani हाइबगी थाजबा लै हाइखी
अमरोमदा लाइनिंगथौ मोंगबा अहनबा थौगलुपकी थौपुरेल चिंगांगबम नंदलालना फोंदोखिबदा लेसेम ngaiदगी सागोन नरकलबा मोंगबा अहनबगी खुबम लेनबु थुपसिललगा हनुमान ठाकुर महाबली उमंग हाइना ममिंग ओंथोखिबना मरम ओइरगा ममिंग फाउबा मुठिगदौरबा मोंगबा अहनबगी खुबम लेन असिबु मचा मसु ओइबा तुंगी मिरोल ना हिंगत हंदुना खुबम असे सेमगत मिनबा हाइबसी अरानबु ओइरोइ खली कुमजा लिसिंग अमगा साट्रेट सुपना मापंदा इनिंग थौ पामहैमना मियान लाइनिंग रामांदी लाइनिंग लौरुबदगी शांतिदास गोसाईगी याथंग इलुबदगी अखोगी इपाइपु सिंगना इरात थौनी जरम्बा उमंग लाई मापनबु मई इरात लगा फुमजनखे हाइरिबा रामांदी लाइनिंग अदु सत्लु हाइबा यादब कयाना मोंगबा अहनबा उमंग लेंदा पुंसी पिखमना हनखी ngasisu मितई मैतई येलहौमी हौरक मियै खोइना मोंगबा अहनबा लाइफम लेंदा थौनी जबा संगबदा अयत अपन कया पीदुना निंगतमना सेंगलबा लाइफम असिदा संगबा फंगलक्त्रे इपा इपुगी असेंगबा खुबम लेन ओइरिबा लाइनिंग थौ मोंगबा अहनबा सि श्री मरी उमंग लेनबु मतमगा चुनबा लाइनिंग कोल ओइना सेमगत्तुना इपा इपुगी नाट लाइनिंग लंबी मसक खंगना हिंगलबदी इसागी सक्तम खंगना हिंगबा खुनाई अमा सोइदना ओइगनी हाइखी अखोइगिदी मसिगी होई मिरोन सिंसिदैदा मसि तापन नतन वालिपि मैना वाइ तांदा सम मणिपुरीगी खोंजे लियनजे हरदी होई मैरोइसिंदा मैना मसिगी पोसे लिबिरम्बा लाइक थंगिरम्बा मपंजे पुसलम्बा ओहलम्बा एकाडेमिक काउंसिलदा सिलेबसदा कोइ मसि बीए एमए दा तंबना कानरो बीए दा लोइरनी अंगांगी सिलेबस यावरा वाली खंगला सुम लागरा 10 plus 2 graduate MA la khang ni sang sung la ka do direct MA do sang ko mai tu ya da ke no in tam do le tu ti mo le ai koi gi ipa ipu do khoiram jaba ya tra ba ai koi gi ipa ipu bi khubam da sang ba ba athing ba pira ba ching da su ku ki da thing ra ba tabak ta su kang hanuman ning kang ko thing ra ba adu di lamdam sigu mai tei le ba koi ga dra hai ba wang si lain to mong ban ba thawgal ki mai kai da gi yam toina hang ba wang ni aduna ngasidi aikoi punamanga wakhalon chap manawa amada pukhat minadana ai gi ipai pu gi saktam ai ipai pu gi khubam singje kanba matam du oire adu isai saktam asing na awa kandu da aikoi je punamak ting chakhat minagani लीला ड्रामा हाइबसी वे ऑफ लाइफ अमनी एंटरटेनमेंट खक्तनते खुनाय सिबु नैनबनी खुनायगी ममी तहनबनी हाइना केडीयू डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कमिटी कन्वेनर बॉबी जेम्स वहेंगबमना फोंदोरकली केडीयू डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कमिटी न सिंदुना ngasi केडीयू लिंखतके बा हुंफुद्रा मंगा सुबा कुमोन थौरंगा मरी लैनना कुंबी कांगजैबुंग कुंबीदा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन अमा पांगथोखरे थौरमदुदा बॉबी जेम्स ना हाई खुनाई अमा सेमगतनब होनबदा लीला ड्रामाना लौरिबा थौदांगसिंग अदु ngasiगी मिरोल असिदा खंगहनबा मथौ ताई महाकना हाई केडीयू ना डायमंड जुबली गी थौरमदा खुदोल तमगदौरिबा सिंगतम लानमी हाइना मिंथोनबा ड्रामा असे ngasiदगी सही सनी रोंगी ममांग थोखिबा अवासिंग मणिपुरदा लंदारखिबगी वारी अदुने वारी असिना मतम अदुदा हेराचंद्रना पीखिबा वारोल कयादु मियामदा नमहौनना अमु निंगसिंग हन्नबा पांदम थमदी हाइखि थौरमदुदा इंडिया ब्लॉक मणिपुर की कन्वेनर KSS हांता बीजेपी कुंभी मंडल की प्रेसिडेंट खेत्री जुगिंद्रो कुंभी ड्रामाटिक यूनियन KDU की कन्वेनर S अंगौशना मोइरांग की DI W बॉबी जेम सोशल वर्कर M मेघचंद्रा W शोभा अमदि अतै मरुओइबा मियोइ क्यासु सरुक याखि इचंग थोरबो खुनाय म सेंगोलक द लीला ड्रामा लौरिबो थोगांग सिंग असे अखोय पुनमन एंटरटेनमेंट की दनतन एजुकेशनल की ओइबो अदुगुंबा पर्सपेक्टिव्स ऑफ द लीला ड्रामा अदुगी इंपोर्टेंस सिग्निफिकेंस अदो मदु ngasi की तिनबिरिबो म्याम सिदा हौगलक बना हारोल सिंग असिदा मदुगी इंपोर्टेंस अदु खंगना बाहायना हयद्रगसु पांगद्रगसु समसमना कुंबी ड्रामाटिक यूनियन की 75th डायमंड जुबली सेलिब्रेशन असे वाय म्याम मतेंग लोइना समना पांगथोक सबनी खुनाय असिदगी मांगलुरबा थक्सी खासी चटनलोनसल अमु हन्ना हिंगतना बखोनबदा अमदी थवाई पानबा जीबसिंगा फाउबा मरुप ओइदुना लाल यावदबा मालेम अमगी युमफमदा यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन ना पाउजल पुदुना सटली हाइना UFO की जनरल सेक्रेटरी S रोहन बमैतैना फोंदोखरे वाफम सिंगसी यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर तौदुना हांगलिबा मैतै हुयल लालोंग सिंतम संगलेन सजाल एकेडमी खोजुमान ब्रांच सफोंग लखिबा सही अहुम सुरकपगी रेजिंग डे थौरमदा फोंदोखिबने खोजुमान बाजार कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा ब्रांच असि सही अहुम सुरकपगी रेजिंग डे थौरमदुदा ओइनाम SC की हानगी MLA लाइस्रम राधा किशोर ऑल मणिपुर अपुनबा नुपी समाज की प्रेसिडेंट थोक्सोम रमनी रिटायर्ड पंचायत सेक्रेटरी सोइबम इबो पिशक
Khoizuman Kwasifai Gram Panchayat ki chairperson Thodam Ahanbi amadi panel lawyer advocate Khuraizam Kanta Khangan bana maruiba mithunglen singoina saruk yakhi thoram aduga mari leinana SU hen bana makha taraduna hai ngasi lamdam asida hingminari ba masel gi marakta masin manauni amadi nupi angangni haiba khaktana hatna sunabagi thoglakliba thodok kaya asi khunai asida mamangai matamdagi thamlamba thaksi khasi kaitharakpa sina ahan bamaram amani haiki hingminariba singi marakta thokliba pamdaba thodok kaya asibu lepnaba mamangaida maitayamuina kari lisa saja salami haiba khangba mathoktai maramasina phije chakchana singba sanabi kaya asi nawhongnana hingatnaba Universal Friendship Organization na miyamda ngasi fawa paujal piduna lakli haina mahakna makhatana phongdokhi aduna koina lebak miyamda gi sinawsingda koina ijere paujandi ko iyo po nusibiu iyo po na sibong kana agumam tara ko sel khaibegi oro any di mal le koi gara na traga kai phata bam ta koi tarokri khoi gi nungsina bai basini anai khoi se amuktang chap manara kan dai koi lan yaw da anu male ma semalona na maitai habse prithvi da kamai to hingami habse amuktang masak tamina bada koi maitai gi apunba aina maitai ma poga ai gi furup sibu hingatna bana traga ai gi sanabi nga kwai se maitai na tawje ga dong ya ba ana koi yongtong manamina da koi male na tong masak tamina si haiba wafam se koi maitai na ba ki sinau singa maruina koi maitai haba jati singa koi yo po gi sai tengi masing tong paujen pijeri UFO Yaripok Top Singtha Battalion gi Secretary oina matam sangna thopuramba Yaripok Top Singtha mathak lekai dagi lekhidraba loitongbam Dhananjoi Maitai gi mangani leihul tambagi thoram ngasi Yaripok Top Singtha mathak lekai da pangthokre thoram aduga mari leinana tongan tongan ba mafam dagi lakpa UFO gi thongmi singna haikat lekat tambaga loinana lekhidraba gi mafam da UFO gi salute pituna ikai khumnu utkhi amarumda UFO Yaripok Top Singtha Battalion gi Secretary oina thopuramba loitongbam Dhananjoi na lekhidabada UFO Central Headquarter Haipok ki maikai dagi awaba phongdorak pagaloinana laikhidraba imung manungna nanghoriba awaba dasu organization asina saruk yari haina UFO gi publicity secretary Tongbram Wanglen na pauzelakli All Manipur Democratic Students Organization AMDSO amasung Reformist Students Front RSF anina punna sinduna haukiba November gi tang 10 da pangthokhiba ahanba state level knowledge olympiad 2024-25 ta makok mathang taraklaba mahiroi singda manayan thopagi thoram ama ngarang lilongda leiba Bright Brain Institute pangthokre tandamasi gi mahiroi singbu pungning thogat poina category ahum thokna haibadi class 8 9 amadi 10 gi mahiroi singda science social science mathematics amadi current affairs ki changdamnaba aduda makok mathang taraklaba singda manayan thopagi thoram aduda Manipur University ki Southeast Asian Studies ki head of department Professor Chinglen Maisnam athoiba mithong RSF की प्रेसिडेंट हुइड्रोम ओपन सिंह AMDSO की प्रेसिडेंट मोहम्मद जैद खान लिलोंग हाउरेबी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सदिक रहमान मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर MD महबूब अली ऑल इंडिया तांजिम इंसाफ AITI की नेशनल सेक्रेटरी की थौसुपुरीबा UMPC मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट MD इस्लाउद्दीन अमदे मैनेजिंग कमिटी ब्राइट ब्रेन इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी सैयद सुल्तान हबीबना अखन्नबा मिथुंगलेन सिंगोइना सरुक याखे थोरम मपू की वारोलदा RSF की प्रेसिडेंट हुइड्रोम ओपन सिंह फोंदोखिबदा लुप अनियसिना माहिरोई खुनाइना थेंगनरी बसैथेंग सिंह अमदी मखोई की तुंगी पुंसिदा हेना फबा खोंथांग ओइनबगी दमक्ता एजुकेशन का मरी लेनबा अवेयरनेस पीनबगी दमक्ता स्कूल कॉलेज सिंगदा पोस्टर कैंपेन सिंगबा खोंजंग कया संसिलगनि हाइके पनबयाई कंपटीशन अदुदा क्लास 8 की ओइना स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल की माहिरोई मककमयुम जेड सोहेल क्लास 9 की ओइना ब्राइट ब्रेन इंस्टीट्यूट लिलोंगी माहिरोई कुलसुम अमदे क्लास 10 की ओइना जस्ट डिवाइन स्टैंडर्ड स्कूल पौबिटेक लमखाई की माहिरोई मककमयुम तास्कियाना फर्स्ट पोजीशन की मनासिंग लौखी Manipur State Rural Livelihood Mission MSR-LM na nupi singi samilon ki phibam hena fagathanaba ngasi Bisnupur district ki manungda leiba Loktak Patta hingnabagi damakta jibika oiduna pat asida khunda dona leiriba Champu Khangpok Floating Island Village da leiriba Self Help Group SHG mangagi members singna saruk yaduna Champu nupi apunba Village Level Federation VLF ama ngasi semkhre nauna sem ki ba Champu nupi
Apunba Village Level Federation BLF asigi oina maruiba thau punabagi damakta President oina KS Kiran Bala VPS Prem Rasi Secretary O Apabi Joint Secretary O Bimola amadi Treasurer S Tampashana Khanki Hairi Makhatara pada sanabagi pawam lobirasi Manipur Cricket Association Sinduna Team Taramathuina Saruk Yaraga January Tang Kundagi Model Higher Secondary Amadi Oriental College Ground Loinana Thobal Moising Ground Satharakliba Mapan Suba MNCA W Pralahada Madi W Ramananda Elite Tournament King Asi Model Higher Secondary Amadi Oriental College Ground Sanakiba Matchta Cyclone Thangweban Ran Manga da Jem Khagem Palibu Maithiba Piki Match Asida Cyclone Thangweban Ahan innings bet Paiduna over Kuntra Mapan Loibada Wicket Loina Turaga Ranzamaga Marifuja Lokibada Jemna Anisuba innings bet Paiduna over Kuntrama Panga ball Ohunda wicket loina Turaga Ranzamaga Marifumanga Loduna Mesa Simaitiki Tournament Singing Asi Thobal Moising Public Ground Sanaki Matchta PTRC Patsoina Ransa Matara Tarukta KCC Kongbabu Maitiba Piki Mesa Sida PTRC Ahan innings bet Paiduna innings Gapiba over Nifu Loibada wicket Mapan Turaga Ransani Humpudra Taret Lokibada KCC na Anisuba innings bet Pairaga innings Gapiba over Nifu Loibada Weekend ipan turaga ransa mahupuma thui lauduna mesasi maitiki Haukiba January tang kunipan dagi Manipur Cricket Association sinduna sanabung mari da team kuntra hundoina group taruk ta saruk yaduna satharakliba Marisuba MNC Under 14 Boys Cricket Tournament king asi Liden Zam Public Ground Sanakiba Matchta Trau Ko Kaital na Sem Khagem Paliburan Sani Nifu Manga da Maithiba Pikre Sedo Ground Kongba Thobi Lampak Tap Sanakiba Matchta Yes Dan Ningthau Khongna wicket ahumda MPA Thaunau Zambu Maithiba Piki PTRC Patsoi Ground Sanakiba Matchta KSDO Kyamgaina wicket Mapanda Thau Thangmai Banbu Maithiba Piki Khudaiban Lampak Tauthong la Sanakiba Matchta PCC Mayai Koibina Ransa Maga Humpudra Nithoida ki SDO Kairau Maktingbu Maithiba Piki Haukiba January Tang Kunmari dagi Manipur Cricket Association Sinduna Timapana Saruk Yaraga PCC Mayai Koibi Amadi Thau Thangwai Banda Satharakliba Anirak Suba MNCA Women's Under 15 One-Day Trophy ngasi Thau Thangwai Ban Ground da Sanakiba Matchta AKSDO Khangabokna wicket Tarada Force Khetri Kawu Maithiba PK Match asida Force na ahanba innings bet paiduna over kunhumdoiga ball ahumda wicket loina turaga run nifu logduna target run nifu mathoi thamkibada AKSDO na anisub innings bet paiduna over mari ka ball anida wicket amata tudana target run mari lauraga match asimai pakhi match asimai pakraba AKSDO gi sanaroi Alice Thoksom na Women of the Match ki title laukhi Humpumapan Suba Battalion CRPF amadi Imphal West District Football Association ani nasinduna tim tara tarung na saruk yaraga satliba tha asigi ahumdagi sai NERC Takil gi football tough ground da knockout basis da satharakliba taramanga suba Shahid Manoranjan Singh Memorial State Open Football Tournament ngase sanaki bani suba quarter final match da AUFII Mauna class ha kaino bugol mariyama da maithiba pikhi match asigi mai pakraba ASUFII gi goal ani na pi Sarormi Thangsangna match ki minute amaga amade minute kuntra manga satpada team gi goal ani sanki ayakpam Tom Joseph amade Matamina match ki minute taramathoi amade kuntra manga satpada team gi goal amamam sanki match asida class thagi amatangai ra goal Mukul Sarhona match ki minute humpudra manga satpada sanki Hauze Uttarakhand na yumbu waraga sathariba Kuntranipan Suba National Games da Triathlon Masanada gold medal lobangam kraba lamdamasi sanaroi S athauba maitai loinana Junior National Championship da gold medal lokraba N Dhananjoy bronze medal lokiba tes lamnganba madi sarugya kiba swimmer Gayatri Thaudam S Panthoi loinana National Swimmer Lusingbi Saubambo ikai khumnakre nasi Modern College Swimming Pool nasinduna Pulasi ki sanglenda samlaba thoram amaga loinana sanaroi singbi kai khumnakibani Swimmer Singwi Kai Kumnabagi Thoraman to the Modern College ki Principal Professor N. Romabati, Modern College Swimming Pool Development Committee Convener Y. Yaima, Modern College Swimming Pool Development Committee ki Member W. Santi Kumar Amadi, Modern College Swimming Pool ki Chief of Teaching Staff T. Thaubana, Athoi Bamit Tunglen Oiduna,
medal lawraklaba amadi saruk yakiba swimmer singda pungning thawatki Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Tim Tarama Panasaruk Yaraga Thasi Nipandagi Langthabal Public Ground da Satharakli Ba Taranithoi Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanaki ba match samada LCC Lilongna Model Club Jingam Khabu Ran Taramari da Maithiba Pikre match asida LCC na ahan ba innings bet paiduna innings ke piba over kundoi bada wicket nipan turaga ran samaga humpudra taruk laukibada Model Club na ani suba innings bet paiduna innings ke piba over kunloi bada wicket manga turaga ran sama humpuni thoi lauduna match asimai thike match asimai pakraba LCC gi sanarai Sahat Janna man of the match ki title lauke tournament asi ngasi sanaki ba topa match da race nagamapal na BSC Brahmapur bu wicket mapan da maithiba pk match asi da BSC na ahan innings bet paiduna innings ke piba over kun loi kadaba over ma wal ingai da wicket loina turaga ran marifu manga lauduna target ran marifu taruk thamkibada race na ni su innings bet pairaga over taret loibada wicket amatu duna target ran marifu taruk lauraga match asi mai pakhe match asi mai pakraba race ki sanaroi zentana man of the match ki title lauke Tatharakliba tournament aski hayang ayu pung tara taba matamda YCC wangkhai amade cyclone thangmai banna sanaragani nungthil pung ama taba matamda BKCC Bamon Kampu amadi Jem Khagempalina sanaragani Imphal West District Volleyball Association ki meeting makhada Volleyball Lovers Association sinduna ngarangdagi hoduna Lairanjam Public Ground team tarukna saruk yaraga satharakliba anirak suba Imphal West District Men's Volleyball Tournament ki ngasi sanaki ba match samada KLYGC Kangmongna UNT Top Sipai bo set point kunhumdoi kunmanga taranipan kunhumdoi kunmanga kunnipan tarataruk amadi deciding set taramanga tara lauduna set ahum anida maithiba pk atopa match da HNN Haigruzam na YTYC Tengdong Yalbu straight set point kunmanga taramari kunmanga taramanga madi kunmanga taranithoida maithiba pk All Manipur Football Association sinduna team taramapana group anida saruk yaduna lamlong thongkhong artificial turf ground satharakli batara suba Manipur State League ki ngase sanaki match da upa kyamgai na traw ko kaithel bu goal ahum sinoda maithiba pikre legacy ngase sagolman ground sanaki match da nako nambulma pana goal ani sinoda neroka FC sangakfambu maithiba pikhi loiselak pada maroi bapau amuk hanna pizari BJP की लेंगाक्लोई सिंह दिल्ली दा समोन तौख्रे दिल्ली दा पांगथोकदबा हाई कमांड की मीटिंग अमदा मणिपुर की अनौबा चीफ मिनिस्टर खनबा याना लैरी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन ngarang resign तौख्रबा मतुंग इम्फाल की मरुओइबा मफम सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स की अकनबा सेक्शन थौरांग लौखटपगी ममी साउना तारी amade Manipur da hozik oirakliba political gi ahongba sigi matangda kaithal family ima singna masa masa gi oiba wakharol sing phongdok narakle ISCOM News na pisaba ngasi nong magi oiba Manipuri pau matang asida loizari mineng tabiriba punamakpo amuka na khuramzari